Mukagero yo mubu bwibini gabere kago ito goika gukone yondo konyara koni anchulia na gochebichuko asense moye kenyero kya mwa musioma iyogo toka se ewodi yanyatie ko imeye county ya Kisii na bonigo oyoba kago tigore chinko machintindi agende te kurwando mabwa ya senya getare ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital omulike itobane Josephat Amisi noroboti rwa senchira yobikirano Nigo yaba okukumina goichana okonene gochia asaba menyi bekenyero kya musioma ige gotoka ime location nyatieko ime constituency ya Kitutu Chache South magaya yaba menyi benseme yo koboka takonyora omobere bwa musaoyomo uyonyalira kobaga goito goikoko kwa na boigo yonde unyanyara kobaga gotigwa amone chingoma kubatikana negerige kotobekana buna nobokagerwa bwoboibi panga kwenda kufanya kazi yangu. Nikapata ripoti ya ghafla ya kwamba mtoto amekufa. Huyo mtoto nimefika hapa. Ni kijana anaitwa Edwin. Ni mtoto wa sister yangu mkubwa. So ndio tukaandamana tukafika. Enyewe nimefika na nimempata amekufa. So wakati nilimpata amekufa, alikuwa anaangalia pande ya jini. Ni mimi mwenyewe nilimgeuza. Nikamtazama uzo, nikapata ni yeye. Enoch Nyakawa Nyangena, umu assistant chief wa Musioma sub location ya Tiago location. Ase mambia lero anga chinsa 12 chia mambia na nyora amangana ndra sisi wa sumu tuliku nyoreke yo nduri asumurwa nye vijana bibere bila abagati ya miaka 21 na 19 bato kirase kenyoro kiaye bakagere boitwa oyo moni ga sireti umabwaye lakini amungu kwa nalenge yo kunyora oroboti orwima mbiabono umu assistant chief wa sublocation ejo nigairega tambokero na boigo kohenekia buna abanyanyimbe banyare ko bagwika asense meyo elinde banyare ko baguchaka obotuki bwa bene station eyo nyatieko twarangiria modisha yitu kurunyanchwa kwenye Brian tarasira ngo kwa nalenge igwirunya gitari na oyomo oyokurokwa obore Edwin ngo ereni gasirete oiru asenke ndiyitu byo yubigone ganyare ko bagokurira abasaba banyara ko bagotigana nechimbwe chichimpe chiwo boibi na boigo okurira ane na bamenyi bense meyo tibanyara ko bakwira egetambokero asama kabo anene ekiro banyare ko bagotwara umuchando bunoyo engane yegateriyengiya ikiyagara abana baitu basiria magimabo igo bara abana bake tugusaba abana baitu nga onyakero kende babwate chinginju teriye chingiya kuranje be atana kurwa 70 ebyo kirende disia na ndo chungusa tumanyange kirete oitu kwa wana anse kujiuzisa na mambo yasiyofaa. Wanastahili wachipange katika haya maisha yao. Kile ambacho wanafanya kwa hii mikono hata ingawa ni kidogo, chaso lao wafanye bidii wapate kitu ya kukula, si mikono mirefu ambayo inaweza sababisha mauti ama maafa. Umobere oyu onyagosira nigo nyarako bogokwirwa gwikira ase engendu ya Kisii Teaching and Referral ase boigo omukagero yonde agenda boigo kurwanira obugima bwaye ase nyagitari eyeyo ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kuripoteri kataseni Kiandizi TV kuru location nyatieko ime constituency ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii Literane Josephat